Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 16. Tano sa dino ti ayan, ti panagimon kan naimot at arigagay, at dati riripok kan amin anarugit nga aramid. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agturpos mat gaya man ni Johnny iti high school. Manang, mapantayo at agbuya tayo. Anya ko mati aramida kijay, awan mo't imatsak. Agbuya tayo manang. At damot lang ti award ni Bridget a kaanakan nyo. Anya ko maita, no ada award na. Ha? Anya ko mati bibiyang ko. Siguro, may samot a paborito dagiti maestrana. Isong ada award na. Ni manang mat. Marigriga tayo laeng. Apay ko mga agbalin na paborito da ni Bridget. Talaga laeng analaing ti kaanakam, manang. Kaano ti program da? Intun Lunes. Busy ak no Lunes. Adda ti nagtulagan mi iti kumarik. So adi yun namnamaan ang makaumayak. Graduation ni Johnny a kaanakam ita, Mari Consuelo. Apay adi ka na pan? Ay na, awan mo't laang aramidak ijay, mare. Ay, makadlaw ako na, Mare. Dakkel tinagbaliwam, sipod nag-high school, dagiti kaanakam. Anyat kayat mo asawan. Idi elementaryada, kat kanayon mo nga ibaga kadagiti kaanakam, asay saya atin dati panagadalda. Ita, kaslan na pudot mo ti daram kadakwada. Ay, kwa. Si kakit dimot, mari ami. Tila madmadlaw mo mat. Ay agpudno ka man kanyak. Umapapal ka kade kadagiti kaanakam. Siyak? Umapapal ka dakwada? Di nakman angawon akasta, mare. Isumat nga minti madmadlaw ko ken kamaray. Ay na, anya ko mga iti apahala kadagijay atat tao. Kasla nasakit ti matam a makitkitam nga ininaut a maragpat da dagiti arapaap da. Umayak man. Anya ti masapol mo, manang. Ada ni bakit mo? Ay awan ni Tessa dito'y balay, manang. Adda na panan na. Apay ka di. Kastaya. Kaya't ko laang mat ati makiinistoryakan ka, Rudy. Maipapanitian niya, manang. Kumusta ti graduation ni Johnny? Nasayat mat, manang. Nagluto kami iti pansit lang. Isu ti nagsasangwan mi, kalpasan ti graduation da. Nagteksakan ka, ngamsan kamat ngay may. Kat, anya ti plano yo para kadakwada. Agtuloy iti kolehyo, wano pagtrabahuan nyo. Kaya't na ti agkolehyo, manang. Ijay? Iti may sa pribado a pagadalan iti syudad. Naa? Pribado a pagadalan ko na? Awan, manang. Ta criminology kano ti kurso a kayat na. Ay, dakal ti mabayadan no iti pribado a pagadalan ti paginrolan na. Ang mga no saan kayo matlaang nga makabayad? Hay, nakababain laeng. Naipawit mo ka din, Marlon, ading ko. Wen, manang. Nagan mo tinaisurat iti package. Nasaya at mo't nga rudno kasta. Urayag, tinpawit mo. Un kaya. Aday pawit ko a laptop. Duwa da jay. Laptop? Anwag mo ti laptop? Itad mo karag iti putot ni Manong Rudy. Tapno andara matanda. Anya? Oh. Apaya kasta ti reaksyon mo, manang. Ada ka di na ibaga ka di mo nagustuhan? Isoda ka di, tinagpagatang iti laptop kan ka. Uwan, manang. Laptop mo't ngamin ti may sa adinawat da, hindi sinaludsud ko. Nanya ti kasapulan da. Ni, naglalaingan mo tandagijay at tao. Anya ti ko na, manang. Kwa, awan ading ko. Sige, i-off kon ti cellphone. Ipakaamok tulatakan kan. Kan ipakaamok tulatakan ka, no naawat kon, timpawit mo. Mala, agan-an nagkakanayon dita. Adda ka din ni Bridget ijabalayo, Rudy. Adda, manang. Apay ka di. Ibaon mo man ijabalay.
Adda ka di ipaaramid mo kenkwana? Ipadalos ko ti arubayan mi. Di ka madanagan, taikakmat ititangdan na. Ay sus, awan ti oras ti kaanakam manang. Sabado mo tita, awan klase na. Exam da ka nung amin inton Lunes. Kat, anya kumaita no exam da. Busy nga ag-review. Naa. Agsaysayang lang dayta iti aldaw. Anya a review? Manang, Di kat makitagkat, ta isupay nga igatang yo iti masapsapol yo. napatagmat laang ti panagadal na manang. Kaya't nalaunay ti makaturpos. Sayang laang ti panawan. Ang mga no agturpos da, kat awan matla ang pagtrabahuan da. Ay, adu ti kasta ita. Nakaturpos da nga agpayso, ngam awan mat pagtrabahuan da. No kastagayam, di nakarkaro ang marigatan da, no awan diploma da. Ay, jak mo kada kayo. Good morning, Mari Consuelo. Kastamot kan ka, mare. Ay, rog timing akmat gayam, Mare. Busy kamot nga agdaldalos iti arubayan niyo. Wan tanarigat akasasarita jay putot ni Rudy. Ni ka di Bridget? Ay, hasino kumapay. Apay ni Bridget? Isu kumatitang danak agdalos ngam nagadukit din arason na. Anya ti imbaga na ken kaaya. Ag-review ka no. Day tamoten pa nagadal na ti ayan ti atensyon na. Anya ngay ti ganaban na dita. Ang mga no agturpos katawan matlaang pagtrabahuan na. Ay, sayang laang ti panawon. Ay na, Mare. Di mo ibagbaga dayta iti kaanakam. Di mo idadismayaan. Amumot, anarigrigat no awan diploma. Wan, napatag ti diskarte. Ngam ammo tayaw asaan nga amin abanang ket maala iti diskarte lang. May mayat latta no adda diskarte ken adda diploma. Nasabat ko ni Bridget di tadalan itay napaggimatang iti kartong di ta store. Kat, pagan anok kumamot dagita at tao. Ag-enroll mat gayam ijay syudad. Ijay kanumetan nga kolehyo. Naturod da nga ginrol. Ngamin, adda ni Marlon amang papaadal kadakwada. Sika ngay mat. Anya ti may tulong mo kadagiti ka anakam. Pagan anok ti tumulong kadagita at tao. Na, apay akasta ka maray. Kasla di mo kayat amaragpat da ti arapaap da. Ay, di mo man ngamin ikan iti dakas aka ipapanan ti isaw-sawang ko. Mabuteng kansa met amaartapan da ka maray. Nasayaat kami ditoy, ading ko. Dagiti ka anak ngay. Kumusta mo tan ti panagadal darita? Agturpusan ni Juni, ni Mat Bridget, aginrolan iti kolehyo. Nasayaat mo no kasta manong. At least, sana nasayang ti paupawit ko akwarta kadakwada. Agyaman kami launay iti adu atulong mo ading ko. Awanan yaman na manong. Aginggat kabalak, tulungak dagiti ka anakak. Anya ngay kat siyak mo tinapagasatan na naka-abroad. Ay, no nakapasaak ko maidi iti training ko. Talaga siguro asana para ken kat abroad manong. Gusto mo't kat dihat at no mabantayam dagiti putot mo. At na napinda sa plano ti Diyos, no? Apaya saan ka nakapasa? Sa bagay, wala. Agyaman akmanan, ading ko. Manot inpaw it mo akwarta kadakwada, Marlon. 10,000 manang. Nay, sobramot tanda ita Pagbingayan na nga kapsat. Ay awanan. Nairwam da mo ton nga adda ka pagdawdawatan da. Gagangay na manang. Imbes nga urnungam para iti bagay. Saan ta itid mo kitdi kadakwada? Para mo titi panagadal da jay. Winangam kasano ka ngay mat. Saan atong palbiag at napigsa kang agtrabaho. Iso a panunutom kumamot ti bagem. Apay akastamot tanti bagbagam manang. Kasla si kamot tanti mang laplapod kanyak o tumulong kadakwada. Mabuteng kan samot na martapan. Nay, ay sana. Di mo ikan iti dakas aka ipapanan ti ibagbagak.
Konsernak matkan ka Marlon, ading ko. Adamadlaw ko ka ni Auntie Consuelo, Manong Juni. Apay ni Auntie Consuelo. Panagriknak katagim imon ka data. Apay ko mga agimon. Isumat ti madlaw ko kan kuana. Kasla di na kayat atulungan data ni Uncle Marlon. Santalatan nga kaskaso ni Auntie Consuelo. Maasarak mat ngamin kan kuana no daduma, Manong. Ikararagam latan ni Auntie. Tapno malawlawagan ti panunot na. Agim imon lakit di dayjay. Agim imon, ngamin, tultulungan data ni Uncle Marlon. Naimbag ka tadwa abulan langan kat agturpos ka. Siyak ngay. Igaad takit iti agadalading ko. Saan tang agpaapik to? Uraan niya pa iti aramidin Auntie Consuelo. Ay na! Congratulations, Mari Consuelo! Congratulations! Nangaba ka kaya? Nakitak tinaganti ka anakam iti listaan, dagiti nakapasa iti board exam, Mare! Ni Juni? Wen, Mare! Adamat laangan college graduate, kan board passer ka anakam. Ay na, no inmay ka dito, tapno lang ibagam day ta kanyak. Pangaasim ta pumanaw kan, Mari Ami. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Na, saan ka matan amang kaisam, Mare? Wala, tabig bigat abubwisitan nak. Ay, nasikakit di mo't, Mare. Ikatumon ti apal iti kaunga, Mare. Daimbag no da pagtrabahuan na. Nungay awan. Naa. Ay, saan amay parbang asikatimang lapod kadakwada, Mare? Tapno ibagakken ka, saan mo amalapdan tinasaya at aplano ti Diyos kadagiti kaanakam. Oray anya pa'y ti ar-aramidam, matungpalata. Di mo malapdan ti Diyos, Mare. Di mo matimbagbaga nga agawid kagayam dito Pilipinas, Angker Marlon. Amo ni tatang mo. Ginalangin baga kada kayo tayo sutibilin ko. Ket, congrats ka ha. May saka mo na professional. Gapoday tayo titulong niyo, Angkel. Sponsor akong ti blowout mo. Sana, Angkel. Oray sana kung nag-blow out. Isupay paggastusan niyo. Si kakit di mo't kaanakan. Adda budget ko niya. Anya dyan ang ngag ko. Nga sponsoram ka no, ti blowout ni Juni. Wen, manang. Baboy ti parchin tayo. Hay, talaga di ka agpampanunot, ading ko. Apay kastamot ng kibagbagang manang. Ay, tila adda paggasgastusam. Maminsan lang, boy. Dakkelan ti gastos mo kadagiti kakaanakam. Ni manang mo. Masukatan ti kwarta. Kasanulangan, no saan da kantong matlang ang masupapakan. Okay lang kanyak na itamanang. Ay, di ka agpampanunot talaga. Saan ka nga ro nga agsubli di abroad, ading ko? Saanan manong? Gusto mo't kid tapno makainan na ka. Nalawa mo't ti daga ginatang mo. Mulaan tayo, ano kayat mo? Kastamot lang ti planok manong. Kayat ko kumapit agtarakan iti baboy kan manok. Mabalinlat ta, ading ko. Pagtitinulungan tayo Agpaiso manong? Tulungan na? Wen, awan kwartak maitulong ko. Ngam no maipapan iti plano nga agtarakan iti manok kan baboy. Sigurado nga ado ti maitulong ko. Agyaman ako na manong. Uwan gayam. At daman gayam kayat ko maamuhan ading ko. Anya na ita manong? Sugsugsugan nakakano ni Manang Consuelo. Di na kayat atulungam dagiti kaanakam. Agpaiso ka di. Uwan manong? Hindi pa ang kinontrak dagiti imbagbagana. No apay matakas jay ti kabsat ta. Isu ti numero 1 amang disdismaya ken manglaplapad kadagiti kaanakan na. Ugali ni manang tikas jay manong. Jak manam mo, no niya launay ti pagbutbut ngan na. Anya tinyawid mo, Bridget, ading ko.
Anya kumapay. Makan Nagadumot tan. Day talaang ti para dito'y balay. To'y daduma, itad ko kani Uncle Marlon. Ay, una. Paborito ni Uncle Yu dayta. Iso agim matangak iti para kinkwana, tatang. Kat sigurado ang maragsakan to dayjay. Uncle Marlon! Uncle! Ada kayo kadi? Mabitlang, kanakan. Para kada kayo, Uncle. Nay, makan mo't na ita. Siyempre, ginatang ko para kada kayo. Amok a paborito yu dayto ikat. Sumrek ka pa, tagkapita. Ay, wan man, Uncle. Nabayag mo't na sa anak ikapi dito'y balayo. Kasana kat busy ka mo't ngamin iti panagadal mo. Wan nga rod, Uncle. Kasla awan ni Auntie Consuelo dita balayda. At na siguro itayan ti kumari na. Ijay mo't ngamin ti ayuyang na. Mas kayat na ti mapan ijay ngam ti umay dito ayan ko. Sabali at talaga ti ugali ni Auntie Consuelo. Nakunampay ka anakan. Diyak ba na mo, no nangalana mo ti kasdi nga ugali na. Nakita ka nagapo ni Bridget iti balay mo itay. Wan manang, nangyag iti merienda. At dapay na bati, ramanama. Saanen? Sa anak mo't ngagbibisit? Nay, adaya imbagak nagbibising ka. Ang mga no ada sabidong day tama kan. Nada sa bidong na. Itay kumapay ana ustilak Anya? Si ka lang amin ti kasta ti panunot na manang. Uray nasayadakin ka. Ay, sana? Di ka naglibak. Sipod pa ide. Madlaw kon nga agim imon ka, tatultulunga kida. Nagado ti ibagbagam kanyak kontra kadakwada, tapno lang saan ko'y daatulungan. Ha? Amok, kan mariknak adi mo kayat amaragpat da dagiti arapap da. Ado dagiti dakas nga aramid mo, ngam saan ka nagbaligay ti dakas sa panggap mo. Ha? Amo manang, saan anasayaat nga apalam dagiti kaanakan ta? Saan anasayaat nga idawdawat mo ti pakaisagmakan da, tabasol ti kasta? Engam, amangan kit di mo't Saan mo kumapagbut nga no maartapan da ka? Saan na kaya ti Diyos ti ugali akasta manang? Pagyamanan tayo kit di no ada kakaanakan tayo ang nagbaligi iti biyag. Tano tinulungan tayo ida, ket nagbaligi da, di kasla nagbaligi tayo matan. Oh, maawatan manang. Di ka agragsak no matnag ti kabagyam. Saan mo adawatan ti nakarkaro pay apa nagsagaba na. Laglagi pam, asaan at ipan nakatnag ti sabali a tao, ti mangingatoken ka, no di ka ti kinainbag mo iti padam a tao. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo